dali takmičko. Evo, tu smo. Gdje ste bre ljudi? Evo, z vami je Serbian Enderman. Sa nami je Serbian Enderman. Da vidimo šta ima u zati. Čekaj. Da imaš moj stav. Dobro, šta idemo da radimo? Veš ti mogu daru? O, lega, fuck. Veš. Šta je bilo? Ne, vidim creeper ja, ne. Daj, hišo. Daj mi ne biš ovan, da vidim tam creeper ja. Pa creepera ja... Sorry, kaj sam neki iskao. Šta? Creeper ne gledam. Ne. Gdje? Pred tebi blizu moje hiše. Če bo hiša da se fugubi. Jebi mate. Ne, tu je. Pusti da ja ću dobiti. Ali ti. Tebi je, meni nije. Čas, zdaj to htio sve popraviti. Umaknem se. Već ti ne bomo dali. Poglej, kje dali. Sve te primi. Ej, da ne bi zombi. O, Davide! Gdje si mi majmune? Pomodi! Ne mi teb s mojega Davida, no. Malo boš. On je zombi gamer. Zombi gamer. Maš je kaj? Ja imam u skrini, čekaj da donesem. Tepe mi su Serbian gamer, ne pa da. Ti neki pojeli. Ja imam. Jesam se? To je rej. Če nije ti čak i nešto u zgradu, kaj sam čisto. On. Sorry, nisam te hvatio, vuči se, sorry. Ja imam samo jedno lajfa. Lega mojega sinkota, lega ukidajte. Kaj pa fakariš, ne, sin. Ja, ti so z mano, ja sam nešto sin sve. Ti meno daro. Ja. Gdje sam moje stvari si popro. Dobiš u skrini. Stravim food. Sve viš imaš prasta, te kupi. Daj beš David. Ja imam fuda. Daj sam ti rekao što ti. Ej, ja ću sada tu nešto spečiti. Čakaj sam da vidim. A zašto nam daš krave? U mjestu koji sam da ne bi spavljali tražiti. Ne? Fleka, još še meso. Mi dva tudi malo pregledali, ko prideva domov. Sam povedal. So žitek minske strane. Ti plačeš. Zdaj pa igra. Zdaj pa čez celo maso. Evo se še peče koje meso. Ali to je moje meso, da ga ne uzmeš. Ja, moja je pa hiša. Pa sem te jaz kaj naredil. Da se napajkam spravo. Taj moj, daj stran. Stran pa ti šupak. Stran! Ti si baj gamer noč. Tu je Pigi. Pigi! Pust ga no. Tuk si ti viška. Kakav da tebe raspili. I sada, au! David, da sam tam bavio, moć. I slabo hranu. Uzaj mi malo od moje skrinje.
Aha, Creeperu, dođi ovamo. Kje pa si reč? Kje? A je stran od moje hiše? Bum. Da ne sme biti blizu. Kila, adnulo. Ja. I da ne sme, da sem dosta. Creeperu, još jedan. Ali ta me može ubiti. Veš, ne stran, ne blizu moje hiše. Čim bolj stran. Lov delam. Mi smo u jami. Jami ste! Vjerno ti je zmanjkal palic. Dolžen si eno palico. Ja. Če ti je zmanjkal palic. I šta sad? A zaradi tebe zdaj, ki si začel govoriti, ne? Ja, sem bil itak muskul. Puść no. Ne, puść. Ja. 6 minut. Dajva, do 10 minut pa. Jedes. Ok. Prav. Dobro. Nič nisi bil. Nik, čakaj. Zdaj bomo šli ven, a ne? Ja. Ja, čak 10 minut ni. Ej, daj, da zdravo, eno ful dobro muzijo, da traja 10 minut. A? Ja! Ja. Lej, kravica! Če lepa. Pa kakaj tebe, sveta. Da bi rekel. Ne, I'm dead. Kdo, a te je lava ubila? Ne, pa nisem bil. Kristine, to si pa ti kriv. Ti, ja. Ti si Ti Boš malo si. vpraš, kaki so? Ne, zdaj pa meni. Da je prijo. Api, dobro, nekaj za preberati, ampak si dejva ful. Dobro, ja. Kaj si to kupil? Sorry. Gor v Mercatorju čist gor. Dejam da še. Ej! Daj. Ti si men. Sam pazi, da ti ne gre direkt v grlo. Da ne bi šlo. Bej, hiter v kučo. Noč bo. Bi še? Ti si? Pa je to kislo. In to je 8. Daj, ki te ven zaprl. Da jaz zapiram vrata. Sorry, no, hotel sem iti spat. A ja, še ni noč. Ne, rožice, ne. Steklo. Jaz sem steklo dal. Po 41 kristalov že imata, kje sta dobila to? Ej, pusto, to so moji, to je moja skrija, da sem vse jaz sam najdel. Ne, idem iti sem skrijo. A se imaš logo, ki sem bil šlo. Jaz bi spat. Jaz že. Rado, rado. Koliko minut že snimaš? 8. Meč, rado. To ješ. A meč ne bo neki trabo, katero. Veš, ej, daj, da imam. Njama, ne, dobra hrana. Sorry, vrata so hodil, prije si se ne stalo. Ej, da je pusto se luftano, ko se je prejno sred vprašati. Smokl, veš. Peče. Ne, pa ne. To si potem. Ja imam tukaj nekako. Rana. Sorry. Ti si? A ko je? Rana, jaz sem brez meča. Vse vzem, če hočeš. Ne, da stom. Ja. Čo stane? Ti si men. Dajte se ptičku. Bom še jaz malo tako. Ja. Ne bomo to domov nesli, ajde. Ja, rekel da lahko, a ne? Oj, a mi da? A ti nimaš barja za to. Dobro.
Onda ne bo spet joku. Daj Pigija ubi. Ne. Mal. Pa rekel sem pust vrata odprte, ker se moraš stanovanje luhtati. Ja, ker ti si se. Ne, nik se je. Daj mi. Se mu si sam. Ne. Daj. Kriper je pa blizu tvoje hiše. Kriper je. Lan, Sedaj je zraven stran, ko mu se celo, mu že samo roko bi. Poču bo. A bo morala poču. jok si glup, Davide. Sej mu je sem pol življenja vzel. Pa naj to, ampak ena velika luka. Pač tako je. Zabetoniramo. Nisem. Daj tvoje zaprete, udaram. Nisem. Davide. Ne? Uvijek. A dej! Uvijek je tako, da si snimala. 11 minut. Evo, zdaj te tule naredila. Daj da pliso 18. Ne. Ne moreva. Zakaj? Hvala mora iti jest. Schön. Čakaj. Pa daj no. Simon. Sorry, skočil mi bi zastavno kasno. Jo, a vidimo te To ne danes? bomo vnači domov. Čakaj, se bomo še malo. Pa si bomo lahko s kolesom voziti. A ti? A Ja. se bomo šli? Ful dober. Še eno. No, ne raboš več. Ajde, gremo hiša. To je to. 12 minut. Evo ga, a to je to.